Me chache obibia wo hwe me na wie. Ne o hwe me bia nka nche kodon kansan Lilwin se me dis asem we e de bre no. Ne o hwe me awie bia nka nche kodon kansan se me say. Hello, lovely fans of Poleeno Multimedia. Welcome to another exciting video. And your first time I'll subscribe to the channel. Click on bell notification. Anytime you post any video beyond, you get it straight. My name, as usual, Armstrong Poleeno there. You can follow us on Instagram, Poleeno_com. And send me chagu and when him say the urban YouTube channel and see a basa na I was say you call baby assembly free no niti na you call Jim Churchill near the Bremo. Quick one. Top key, you name top key, na top key na oyobi obeying Lilwin ye. Kujun cancel Lilwin na top key na downfall. No meaning na eshibum. When you be by na for some no I'm we pay. But yenti and some na top key eka abroad in your fraba. Me chache obibia wo hwe me na wie. Ne o hwe me bia nka nche kodon kansan Lilwin se me dis asem we e de bre no. Ne o hwe me awie bia nka nche kodon kansan se me say. Ompe no wasema baby o de nwom na ye video akodu bia on delete mfio. Fi se enam a sabe nsu a ya nwum nam no yentumu dra. Nsu a ya nwum nam yentumu dra. Owo mo bia Omwa Thomas, Omwa Chas, Omwa Apuzo, Omwa Yonkoros, Omwa. Yanina nanti ya wantimi amfa yanyu kura anya snampoda. Ba nyumbi ya bebe bia na attack de bebe bia no. No be say, wadini baye no. Ede tranyo no so. Hwe, ne wo yanyina mimi nimo, kodon kansa. Me ne wo yanyina me ekuminsem se. Me kwa kubu ati ekuminsem. Ena moso na bimenya dimbone wo Ghana. Ena mo so. Ena menya dimbone wo Ghana. O yere nsam ne ade nyina na mo so. Me ne bigger quest kwa kumanu ni nyina problem. Ena mo so. Me mpesa me de nyom be ba ma wo don sa akada. Enti ba bia de nyom na kodru bia. Hwe, ye de. Efense me ni guru de. Efense yonkubon ne ba he ena de kwa snap. Me sani Zak. Ede sabi enyum we ba he. Mitwi moko dada ana sa de kwa snap no moko ba asama sa na jegezi ko share sa nkwasi ankom no nse hunu kom na ko share no na ko soft as of no wani a ko ba se wo ye devil wan kasa na nkasa ko ensema etwago social media eno no na top key ensema all can na say o say asema ye nka nkyere Lilwin eno no nkwa homa no so tew ni na top key entwetwe nkomo Poleeno Multimedia. Subscribe to the channel for more updates. Hello, Poleeno Multimedia here for sending a catcher mo say asem ne ba ye the bottom line ne akope enchichiremu na ye dia bro ye nkwaye we see bia no enti quick one ye ne na top key e wan homa ne so ye betwetwe nkomo na me ba cho me mo akwa baba Poleeno Multimedia kada ti me jo so no ti fo nyina na wahwefo nyina omo nyina so jo so kama Nana top K me pacho what release audio be I mean a new track term no Ghana for nyina nim say funny face and the term ne buy fin okay na then ne dey inspiration ne bre o ma o boss anyum no on say fefe no as is sana na e nkola no yeah go say agrundi ntokwandi se open abra en cafe but open to cafe and this ovi says open to kwa no cafe but when me en cafe that means open to kwa no oh yeah to ka sa no an idea bi ba mtim so sa ayi we de na isa no na edidi abro e wo dada enti so aka asa me ye me di bibi ana e ma me di koye enwumi oh okay because nengo for bebre feel say na enkane na wadam for any Lilwin kojon kansanti oni funny face enya na funny face ka say dia eno nti na ma wo boss anyum ne krebe na wom sa funny face they say me manager no oh okay nice one funny face me manager okay
they say no on nam no so myself ye ho adebayo so atiase no cry enti na adebayo na eye vance producer or no producer bi na funny face ye manager na enye sebe entokwa no so nti na ma me koye enyum no na me de tu amanfofo so atiase me nyum bia ye futu but enye de ye be yakuti etia obi okay what atiase enyo no de ba eye futu but enye de ya obi ho be bom ebe true but now wo nipa ba ko mienu bi ho adwen wo trim na ade twerɛ enyum no ana oh enyo ne de nipa bebrebe ho adwen wo because so far as awo ho be bom ne de na ho adwen wo oh okay what atiase okay enti nipa bebrebe ho adwen wo okay yeah but let's take it back. Now only Lilwin na hufo yi pa ye ka se mitwetwo mutwo. Na wentwe bi bai e ma mumute ye. Minim ekwan ye fa so ba na nya afi so na ye be chirim e Poleeno Multimedia. Minim se omo follow story no so omo nim dada. But the me chere ne se uni obi enya asem na se wayisu onyom ebi aye video a me can say because of the video now we releasing in here now we issue video e de aye nyoma ne bonne so ana boss on say issue ni bad that nyame head an kan asimbia no cry on say we are saying so tap nchime ojo ma study ni me bi okay what you say aye se bia tabe yakọ fan face camp ntina me yesa no okay but me na matrance ehun say we are say obi ye bibi tiawa okay aye spiritual aspect kwa physical no eso hu bibi okay ko ni ntia ma me kasa ne say emra na ye ni kojon kansa nam no yeah ene zak ye bonyum ye bokonkonti ba even konkonti ba no mpo no that one me ko twa video na sika ni me ho okay e ka tell say on ma me 1000 because that then time na Steve Jamfi and na ye friend the video director okay ono na twa video mind no onye sika ni equipment no ni mo be hia no any ade no oji sa sika no no de ayamai okay e ka tell say on ma me 1000 o ka say 1000 be so ka say ko sika ni me wonti mam 1000 now de me be mo on be sika na ma mi o e ma me ko pe bo se na me ko twa video me twa wie ye no video no e be da page okay video no be da page YouTube page okay yes and I'm sako ball and now also and I'm ko ball what time e ma kuma udu fo nka on be bom na so oti Ghana wote yeah no cry e so me sand ko to wow page YouTube scan by ya no kwaji ni wadi scan yes where who de wunya ye one mo bia 1000 cedis one ma 1000 one ma zak 1000 yon ko scan ho ayan kola na sabi no mudi echi no omo kan ho esenka obi enya no so no ne de ba mo bia scan bisa ne se se enyum na ya ye dada ne ya na wa ma hwe kura no a mia me dia me so ma ya me de two page ne so okay ya fa nkoto nchen ke enyo ayi nyina mpromote o but enyo mo hu se ya kutia a ego against him no no be snap na say akwa say ase obese oye fake life is say nipa oni nipa kan but nya sa na tie okay mene da friend say ayi enyo me ye obregu o de hu se ya kutia wu yeah o de be snap me sani guru e yo ronko boni binti o san de be snap Menizak ebe ye nyom Menizak ye mitwim mako dada o sound be ye snap no na okoma so fake one no offense na jegate e de ko hye nkom okay say that e na ko baby ama ya to ne no credo mu ne ade ama no e ho nsem e bebiri but one e Ghana what ya no ma woni mi say Menizak na ye no na am so e no ye komfo one ne ni do be say ankom who is that who the oka ko san komo ko sa obese o chelsea eti ma hu se ono na adi be wono mo a obese wo yema nipa hu se woni obi antam ye but nya sa na tie enda ma so onya sa fake life no enyo no ba bi odi atu bia onko na onko delete mfi wo on delete mfi ba bi wo bia me mpese wodi me nya ne mo a wo mo a o mo nya no because me ni nua no be bra o mo bre apu yo ho Thomas wo Charles wo
even employer make you what do a time and would be unya be no fee woman into so more on farm was up on any young chorus me yan more me yan is all my hype menu because to meet Jessica Zaki number quest me catch presenters in the summer one more and why I said and you know about one about to no na washa mama na also yes bibi say one say ebi ana owo ne nchen no onhu osomfa so nse nipa bi wo ho a one ne na ma ebi onhu osomfa so na ofri ne nchen a na ohun osomfa so nti ebi opese onye bibia na onya attention na monsa anye na wofo ana David me life on me live fake life me say na me tie na me tie and I'm also na nkola ni di matem na because of you want me akahwe o yi case buy sabi man kasa no yi nya yo me kan kasa kwa na sa ko okay sabi panyi bi no beka say ko jam na me ko ja o yire da panyi bi anya sa ba ko jam na me ko yo yire ho ade de panyi bi abe but ensem ni nyina buy no na me hwe say me nua no enam sabi odo a me de do wo enam a sabi ma mi hu bibi sa sabi me penu fo ka tia me ka kire o enti ka bibi no e buy no kwa na senka o ka kire o kan se onya abotre but me kan no wo de quick temper e ko abonten e ma nipa bi ehu se me menye mi wa so sema na me ka na ya sama na e no kure ana nyin kutumpo so that o ma Ghana fo hu se me nipa boni ni want me and support me emra obani gumani masi nyina me ko FM station ko kan ya wo say me no ono o a wo star kra won kasai next time ya menye star dit ne se me ko no me ko kasa ke ensem o na me ana me nkasa eni tina ma me bo futu de sense ma onfa nyom ne nye snap mi nya ne mo sabi nye ni nko ma wo ye na de se ne me tie bia me pele sa enti so ye ni sika onfa ni sika na onfa mo de bebo mi nya ne mo bia na je say uchi ma ama kasa asem se only adamfo bi abiem e wo wiase no mi nya no mi nya ne mo no mi nya ne hwe in my life if you say o brepe ene ma mi fura ha obewu aja ho mi nya ne bibia o de ne onfa owu anyem nam di na ade nti o mo onfa mo achi bi fo mo mu di na chi no what you say mi nya ne hwe because nyame ma ya ma no sabi abunia na odida masia e de ntina ne o na wo ba be yem se ni ha se opemasem na emra na one ne nam no na bibi to say contract ne o montema na contract ni o what you say because na your do anya na ye de do na me shia no so na me wiska me shia na chiri ansa na me beba fom what you say nti ba shia no so me bedi na chini na to nyom but along the line na no na me musician dada menyo obi amwo me enam de adwene ne pa exact no nwumoto e de ye nwom a e di peja no what you say ha enti se me no ma ye bibi amawa na so otimi gina baabi e ka no ho asem wonhia onyina baabi anka no asem papa da bi o sia baabi a o ka no e na baabi a o be sia be ka mo asem e bia na me dofo so ho o be fe me ka kire me okay yes because now your friend just last 2 weeks or say friends am enquire the soundtrack man because ni dis because it's a lockdown timi nye ba man ka bibia Lilwin na yes but me better me tell say sabi o se woni kwasea ekokusi hu na otu ni nso no mana obafi ode be kire banyansafo ama ne kire say baby otu ye na otu ma wo no honya na papa okay what you say sabi me nya kwasea sa o odo na me de do se me nua keto ana me ka se onse na me ka se ebia nipa bi wo a wo ne nchen a onhu so mfa so yi emra obetwe ho kakra bi no se asomasi se na oboa mi o ebia afi no hu se nana wo me nchen na oboa mi nti ufiri ne nchen ne ha no nti o pe kwan bia so se no person ye wo kan no no person ye wo kan ya na se hawa ye wo kan bebre fa so a ye ni partner sisi nkonya na ni waye ni yonko bonne panchew anya nanti am ne ja nanti ne ha me oh okay but you only maybe one mami bakina later no mami ye ni paponini oh okay yes you only maybe one mami bakino later no o mami ni pa nyina hu se mi ye ni paponi for me was nya sa na tie okay what you say no be a one ma ko how be be say na over pretend say open myself me was nya sa na tie no onam de amam for tu kwan okay manager me ni NC ano no udisca 970
nti na akɔyɛ ka nti sɛ wotutu amanfoɔ ka ɛnam so koraa ma yɛkyee me ɛma kɔdwo no koraa yɛ awɛ ɛma saa case no koraa no si wɔ n'anim ɔno na ɛba police station hɔ a yɛma me bill me nɔkorɛ mentumi ntwa nɔkorɛ ntwa ntoro nkyerɛ wo da because ɔnyɛ ɔna bɛbu matɛn nyankopɔn ne bɛbu matɛn wate ase nti saa time no a ne sika ɔna me nti saa time na so mu emu hɔ na ɛgbɛ anim na akɔm yɛ asɛ sɛ ɛɛfa me na menim enti ɛma me nneɛma nyinaa me kaa bi koraa ahye ebi nya accident ebi engine ebi koraa si fitam sisi ya me kasa afei na me kɔ wa me sɛ ɔmo nyama me so ate ase enti ɛma ne hye ɛno kyɛ sɛ sɛbi saa time no ɔna me nim sika boa no community a motive na ɛwɔ mu ne sɛ yɛbɛyɛ sachet water because ɛnam sɛ me na me tu nsuo me san to ties ɛma amanfoɔ wate ase enti ade me tu nsuo na me tile de a na sɛ nsuo sika wɔ mu de ade na yɛ ntu nsuo ne yɛ nante ɛnam a we nyina kɔbae ɛnam zaake so na ma me hu no okay wate ase nti sɛ me no mabɔ mo nyom na sɛ wontimi mmoa me da na wo sɛ koduru baabi na sɛ wobɛyɛ ho sɛ asɛ wopɛ sɛ nipa nyina hu sɛ wopɛ ma sɛ me wa sɛ fake life na wo live a wopɛ sɛ ɔkyerɛ me sɛ asɛm wɔn sɛ nipa tiri mu asɛm deɛ wontimi nka no bebree sɛ to you a wɔne nanam deɛ ebi ehu ne sɛ ɛyɛ fake ba yɛn nso a yɛwɔ abɔnten yɛnhu no me ba kyerɛ no korɛ sɛ mo wɔ abɔnten me na me na dada more than years yɛkɔ show a me ne da me pɛ ne nipa me ne da okay nti sɛ mo kyikyɛ firi nso ase bɛka kyerɛ sɛ dɛnkyɛm wɔwu a ɛdeɛ nti na akɔgye akyinyɛ menim sɛ ne ɔteɛ na video nim na wo ka sɛ ɛma ne mfa ne bɛyie ɛmɛyɛ dɛndɛn na deɛ ɔyɛ nyina agu nsɛm na sɛ bayifo kɔ yɛ ɔda so sabo nsɛm fie okay nti menim nea meka nti meka saa na menim nea meka na yɛngye wadagye bebree ɛmmɔ so but before then no ɛwɔ sɛ ɔma yɛtie for freestyle ɛne the plans ahead okay nia baya na any me song any of your songs be wow feel say e kan wakoma o de be kan asem a kire Poleeno Multimedia have okay open in time dia onko ko aso be so do akiri awoni dudu mom oni pa mi fo di preko o yini to volunteer takabo awoni tre eti mi papa na da mi boni o timi ya konfo na ya de ben abua kramasi pataso na yo nipa ebiza wanya soroboa na wafurudua nyina bo bi na ejira to mi obedi obi ara kan ya ope ise monke kanko na mzi bibia omre yintwa so ana ye kasi di akira na o kasa wa ababuo munyum tuo nyina so ya ababuo so o penintema onko akọ so open ye dia eno do so do akiri so dia oni do enko okay a very deep and you know me tia o ti for bia o se na daje e ti me no mi no and obi obe se na daje e se ne bundle e wo program yi oba ade ne nananam enhira no kakra me kan kire wa no yes e da se pa se wonya amre na one Poleeno Multimedia hefo atwetwe nkomo emre pa no ye beba wo na so na ye no atwetwe nkomo na de ho bia ne yama hefo so ehu bedasi ye bejao bye Nana top K and yene no atwetwe nkomo no em say de wo se wo kan bia no waka nti ye behwe say yi beto yi na asundwe so beba because watwemi waka me no ayana emboa ekina bi no onim de obeboa Nana say hwe na Lilwin amfa nenyom anya snap well aha Poleeno Multimedia aha na yedu besi subscribe to the channel no and click the bell notification so that anytime we post a video you get it straight. Follow your Instagram so Poleeno_com. Bye bye.